acara yaitu penutupan musabaqah sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memberkahi acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Tunku Israful Iqbal. Kepada Tunku Israful Iqbal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله